aba nam so ma niema boku kura na ekukuru no niema etimi abafom mraso gye ne wo mraso gye fiema de hia wo so me aboto pese so de atugya sanye no kre se NPP mraso gya fo nyina akwa gina faako wo NPP Frank Atufu adwa no a ababeto empan no na fe ye demo akokuma seketi a entete aboto so mpa fem nsem dwefa prono so chese ne yesi owura bia ohwenu su ene ne ye bia wodi be infisia no aduno enso 27 years na jakwatere kwa showdown wa bon ho deja ade a wo mo ese abosomsumo sa akombi woni fie na wo so kofie kokodi na o se woni ene ne ade na tia fa no so ne yesi kowe kejeti abonten so abusia weni afofro pin ya kekese ne ne se kase a bia wo bia no adwumre ye ba ne ade aba besomo ye ka mo se kase every Sompa 93.1 FM so kumasi abonten so no ebedada no ho na yiachia akwakofa Sompa 98.9 FM so osunyan na Sompa 90.7 so ewo enkransa ene ne mpotamo wadwenche no nsusu obetimi dia ba bekan ho wabra wo kan ho awo social media platforms awdo nyina so uko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ode bia ho no mo a abusu egusu a yebe kase no mamo no yebe kenkan ede amamo mede ne nsesan na ya bo amale bia boga abusu yenye brena finsam no yinkomu ankasa emamo Sompa FM. Yansha kasena simfemfri o my Ghana ho ne ne ho nsensem ne mfam nko so afa be de chosho maye ya ho ne ho nsensem na tena ye Honorable Andrew Kofi Ejapa Mesa ena onen semchefo akwakodi nkomabusia efiri na wotwe atwa mu ne ba ne nyina ena akwakọ yake uba yesi se Ghana for yansha se mo ye wona wanwe na nyame amfakom no kofa fiche kakra bia na dumso esa akwakọ yi ne tibiewo ena nam so man semchefo bo pino so afa be de kira o maye ho ne ho nsema hweso Honorable Andrew Kofi Ejapa Mesa ene na kwakodin komo no woche se you Ghana made yenhye sapom nso na yenya hoboa se ebia nyame amfa kwamu a dumso ebesa ababio wose na so wen kanea no na ni boy bo pre no a ne nyina eya dansidie se dumso na ahyase elezi ne butu amiem na wasa so abagana fo yatena ye bio sama ka hye ne so na wotwi mu a ene na wotwi atwa mu no mo ene opani a wosi World Bank in front of Ghana mema say ebeti ansem na so my Ghana ye ka emini ye nyina energy honsensem mampani da John Dramani Mahama gonja de shekonkra watija tangma so pro osoro wedie ni abruwa bia no mu otutuo pabro fo semaka Fred Jomani ni penso contract bia wosensen gu ho no mu a ni yatudi say independent power producers wo mo contract no eno ene kum wo mayi bebi ode o my Ghana aba bedro no saban na nkeka no ho na ban na anya mo bia mfiri bia dede o my Ghana be kono nyasem ketwa enu mu an nam so emansam twefo akwakobusa opani Andrew Ejapa Mesa ed wo chese papa na asem na obekan no kretrodro se o my Ghana sa independent power producers contract no a mampani da John Dramani Mama sensan ejegu ho no mokoe no e ka da ho no mo sese $2 billion ye eno my Ghana so kwa ye ko IMF si ye kwa kopam wa nyina no ne yensatimi kan ye $3 billion eno kura no emu be $600 million na ba bedru a eno na ban na hyase e di etuatua miamia hodo a na ntokuru bia ba beto enti aban ntimi nye ne se $3 billion na IMF mpanimfo de maye no wo mo etabiri mu $2 billion e de akwakoma sa independent power producers no a wo mo de generators akesia begu wo mayima eye adwuma ama yenya electricity e de afiri mu no enti wo sra Ghana ma de hye se yemo ye ho na ebia nyame amfa koma dumso no ebesa so ayini tibio wo yamraso bedwani wo mraso bedwafie ma de hye wo mo ewo second day abaton peso so Honorable Andrew Kofi Ejapa Mesa. Without the implementation of the Energy Sector Review Program itself would have resulted in a 12.6 billion deficit position. And if you look at the payments that Ministry of Finance has made directly to clear the gap, in 2021 alone, GOG payments to IPPs was 1.065 billion. This was through direct payments to the IPPs, MOF bonds that were issued, ESLA PLC bonds, and payments through the National Gas Clearinghouse system. Like I said, most of the items are still ongoing. There's been a need for us to do a review, which is presently ongoing. And my expectation is that the new timeline that we've set ourselves in agreement with IMF and the World Bank would be achieved by 2026.
further accumulation of debt would mean that have we signed new contracts that then brings about that debt, or this is the situation that the contracts that we contracted in the past has brought us to. New AXA transaction is not a take or pay, it's a take and pay. Save that there is a commitment to dispatch about 40% of their capacity year on year. Also the tariff was reduced from the 13 cents or so to under 10. Now the rationale was simple. Kilowatts now, per kilowatt hour. The rationale was really on year your excess capacity is reducing. As OECD takes the view that look, in 2026, 2027, there may be the need for us to add some capacity. Abusuan we amraswe dwedi owo mraswe dwefie ma desia wo mo wo second day abato mpesua so ewo atoye mantemo ne dede honorable Andrew Kofi Ejapa Mesa osaso ye so for be de kira omaye ohwe ya won de ho nsensem so no wo kire se sa take up se take and pay se wan hwan no contract no a mampeni da John Dramani mama kosin se de gu honum no ene ka wo bia ma my Ghana chese ka mene ye ne a ama sesi abanti bi ntua ka ne bi unti no enkane no ahyase ni pre no se no eya dansidie so man no eboba no ho na ebia yasa so ede ni akire dumso mu ebio yeguso adem wanwone ne won sensem na yemfam nko ECG adwumaku no no matena ya ewo sehwe so abaton pesua so na busuan tete abaton perfect nsem twafa pono so anwumre ekire se ene sehwe so college of education na je se eye sehwe so teacher training college asem ne ye ka no ene ECG mpenimfo ko no so mo nka ne nyina mo ekwa kudwutwem ne nyina eyo mo light bill ya wo muntua ya light bill so aba peso se ya pese ya yesi eke da hodom nya asem ketoa na omuduru honum ene se school nkoda wo se yo so teacher training college to ahye omo so ene omo dia bom ya before da ya yesi nkoda ne sai isi jadwuma efo ne ba honum ko omo fa so kasa omo no omo ankasa omo ye aso omo twa wo no mpoa aso omo di wo no matam ene nam so omo do omo di bom wo se yo so abonten so nya posifo ene bambom penifo ne tutu America ko hono mo a enke yankwankote asem papa na LSRC president ya owo se hwi so college of education abrantie David Boahe ene ne Sompa FM nsentwefo di nkoma o chechie mu ne yekoso pa emra ECG adwumayfo no eboru asuku ni mu. The Student Representative Council of Yoso College of Education wishes to use this medium to brief the media on the incident that occurred on Wednesday, May 31st, 2023 between the student and some officials of the Electricity Company of Ghana, that's ECG, Serioso branch. The incident occurred around 5 p.m. when some of officials of the ECG came to disconnect the power of the college as a result of some outstanding bills owed by the college. Inasmuch as SRC did not sanction the action by the student populace, our findings indicate the following as the causes. Disconnecting power during examination period. The level 100 students had started their end of semester examination, which is expected to end on Friday. Level 200 are also preparing for their end of semester quizzes, and we believe disconnecting power at this crucial time is very unfortunate. Aside the discomfort it brings to student studies, as students rely solely on electricity power, usually states that students in colleges of education do not pay utility bill. It is a portion of feeding grant paid by government which caters for that. That is 14 Ghana cedis a month. Abusuanti we SRC president was a Yoso College of Education David Boahe and na onini nuanom ayensem twefo nhema no mo cheche ma de property ya esi yemra ECG adwumayfo no eboru asuku num na mo yo madwene so mba bitwetwo mo nka nemu a enkoda no so anti ase ama wuru mu a ewiase na nka wo mo ede ebomu no na eno ache na principal a oda school na no Dr. Emmanuel Kasama esoso ehese sade na esi ye no eyare hosam eyeni wusam a enya saying that the incident was very unfortunate. Actually, I wasn't around on campus, so when I heard that I was at Enya, so quickly I called my advice to check whether he's also around, so to go and speak to the children or the students. So he went there. When he got there, then the explanation is that the ECG people have come to campus to disconnect after 5.
and they have exams. And if anything, they should have come during the office hours so that management can, if they have even money, to write a check for them or talk to them that we are going to pay. By the time they came, everybody has left office. So that was their problem. And on top of it, they have exams. So they have to also find out why. So they ask them to reconnect so that the following day, whatever happens, management will go and pay. But it appears there are remote and immediate causes. I was going to a principal or was a so College of Education, Dr. Emmanuel Kasama and Yeten and Kano. Nanoche school Kodani Bia, no more extra exams are danwa, ECG Juma football school no more, Nankomoka Kuchu Monkani Momantias, and for my ECG for one Keka de and Comedy Bomuno and Kodani Bisusu Cheche, the see you pa at the chess on performance and cheerful. School for us say, what could it do? And I say ECG for about Rambudu Mujima. Nini na ejina wana wade eka ewa nyamkania ho na se wantimi antwia etwam enti ete na say na aban institution there ana edin se beti se omode ka le ba bi twam ene enya sie ye ete sa na yeso aspi for no yantima anda ye ho so efi se ye jama sa adwumade ya omode be hihye so ikoso a ye mum ne ho be kire ye empo na bra mo ba ha se mo ba betwa kanea mu no na nya brepam ade nti na o se o ba wa bra sukun pemfo apon o se o ba no mbedi ano ba ye na ohu ekwan abefa so ade udwumadi no ma anya ne sa mo ba ya na mo betwa mo abra empemfo de school ya no eni mo eni adwene bia wo ho enti no ya ade ana ehapa na aha ye nso so omudi kan betwa mu e wo lecture house na ye tro exams na fan ne work be chi na fe na hwa hye later on your buy no has to be free dormitories. Tonight in so nyare. Ade sign no na ade chen your call mat. Ye nya light and kusua ade. Ti obi adam ade chen na light and kusua ade. I was on to where I am Quada was a so College of Education or more gentity about Bontensa Church for near 2 Moncano. Where Yamra, ECG Juma Football School, no say, Woman Churchia, or more elites when a cat down on Mosono, a chair what you me, and in Tomo Kakuchu Moncaniamo, and a school Kodani ECG for the Bomoa. If you are see, no say Bambom Penning for the Bemanesa, and Game Concotias and Papa, and a one samoa, a course on a neck, and Kodana Yens and Jeff Winsham Match in Simo, a man penning for so at the chow packets here, ma ECG, a Juma phone. I was in a young talker, saying, so Mamma, young for more and consent from yet the more echo tamale abonten. So I was young for money to a host somewhere, SCA, or double yawa bra, yen yanamo a year, gonja phobinum, and a yaman pussy, a day, a seaning. Now, and to tell about some performance and Jaffa Pronso say, a positive fortune, Nipaba Broha. Ya na abasabasa na na ekoso no mu fi so mu bomu ya ene wo mo adu mo kogina mra no na no mo do mo court no ya te se court tena asem no so no wa manipa bi no mu bail na ye nua Malik Gazari e no to ye nkra e di free e ye sirem ene ne mpotam ye nkwa ma no so na ye ne nkodi nkomo. Malik, good evening. Ya bo am be so na ho ye de Yami adom me na Tamale ene Northern region Savannah region boko de Northern region Savannah region bibia da hodia obia eye na eju yo boy nkomo ene Tamale circuit court e kwa setina sabasa ye na ekoso odabo ya ye wiase ni papi no agapade ahwere wonum ye hyehye adan ye hyehye amanfo agapade no ye te se no the regional police command no e kire nipa bebro wo ha 100 ni ye kire ene omukọ court ama ye se nipa binum ya ma omu bill nipa dodo se ne ma omu bill ena asem no etese pa kire mu Friday no na police for omoko soup ewo Daboya township na super omoye no no monya nipa 118 na 118 no no modi omo eba Tamale police headquarters na coping from Friday to Sunday no omo yinkofota and omo and abeka nipa 21 and then omo nipa 21 no and omo de call Tamale district court. Now, Tamale district court,
charges are omode emo na 4 charges and as a 4 count. First one na alleged causing rioting, and a second one rioting with weapons. Third one causing unlawful damage, and a fourth one causing unlawful damage to the Boya police station and the regional commander's vehicle. And how no be so almost say are they guilty or not? And almost say they be almost guilty. All the 4 counts no. And how his lordship his lordship Amadu Isifu and also a Sadia or grant your bail so that Omesari appear to court. That will be on the 23rd of this month. But bail no 6,000 Ghana cedis each. 6,000 Ghana cedis with a surety each. And you know, ọmọ kọ hwehwẹ nkurɔfoɔ na ɔmo de ɔmo ɛkɔɛ ɔmo ka sign nkrataa bi a ɛsɛ sɛ ɔmo nsign ɛna ɔmo yi ɔmo efiri hɔ nanso no deɛ ɔmo kɔkye soup no it wasn't about that clash between Mampurugu and Gonjaland. That one wasn't about that. I said now another issue about so because in the court of court mo oman ka hwe e fa saa asem no so eti abo amasa wan kasa onim say ensem yi die as I say clarify so that contempt embeche ewo baby aye worry Matiase enti na chese court ama nipa mako 21 bail court ama nipa mako 21 but ombesa reappear before court 23rd of this month. Na yet say over 100 ena womo echichi wumu na chese others na aka no omo na chese womo enya bail na no mo se kodemu ana omo che 118 na 118 na omo che no from Friday no kopin Sunday no na omo bail embimu efri mu one say police nhwemu de so omo ye nhwemu na I say, also Oka Hubia, Moana, Omo de Cockot. I said, Diana, 21, almost say, Omona, Omo investigations, no, Omona, I say, assembly, almost a fan, engine allegedly, Omona, assembly, almost, engine almost, for the American, you. Malek da senti dia ka ne dia kire mai bibia ni a ye besa so aba onche bi onyame nhira opa wai yo ya abama yo abza for ye nua Malek Gazari ne ye ko ne nchen e wo mantifi mantem kro pontamale ene ne mpotemu a watu ye nkra ni nyina eye menteme wase a esisie e wo pom ho no mu a ene Northern Regional Police Command ni ba be bro wo ha wo mo chi wo no wo mo edibinum kokogina court ene court wa ye ne se ye mo belie na odom for ya doma na wotwe mienu se ne wono ma asaso ede wono ma aba begina court bi abusua ye hye mo bossa de ekoso wo ho no no ye ne edi echi pa de be fra to bia no ye fa enkame mo ye nto ansem no soma mo na ye mfomo enko EPA empenimfo wono ma atena ye na Dr. Henry Kwabena Kukufu ene ye pene kwanche for da Environmental Protection Agency ano na wasre Ghana ma de hye se ye rubber bibribi no ye ntete so polythene bag sem rubber sem bibi bia ye sesi a akwa rubber sem no ye ntete ne ma so se beye na ya ho ne die ho nsensem betumpone o de san same to Jawabra na dwumade kese bia ekoso e won krapompone mantemu a wo ma atudin se World Environment Day enana o kasa wase no wasre se ye plastic ne ye rubber no se tete so a ebebo pa ama ye ho ne die ho nsensem betumpone ne okoto se ball bi abo apeso se ya apese a emu fa dodo no a akwa ye rubber nko a ne nyina soso no eye ne ma ebetima tete so na boa ama ye ho ne die ho nsensem betumpon na bra ministry ana minister ebe roll out plastic policy they implement wo man no ebe hu ana muntuo papa dia ebe boa ama obi ehu sampa omani ani abre
say plastic pollution. Now, any workshop here. For me, when you be yatra here drone action. If we be biara the taxi move to trot room room what the work there and then do some new me and substone na plastic where she am in still. You bet me the kind ye practical. I know the anything cry and say and plastic. What you see about where we ukotontin and potodoklo the clona to plastic bakum the cinema to bakum ya time kunkuha ka dokro kakra wo pedi kunkuha well you that be a child was here. Yencha so the antico. Pouches and cock, and would be an amount. In the area of Ruadi, Udia, now come on. Who could dig that last back? We are about to walk there, but Nemum, the Ubenyam to my bag in part. No, any use to shoot them in Koto, and a paper bag. In I idea, these are actions. You roll out policy now. The Unia, a woman, anyone, the young rule you create, that would be in the Uba movie. I just said, failure of mine, a diet, and a plastic. Plastic. Yes, NBT plastic. Says my plastic waste, and copper crown. Now, in free, you're sitting any money. And I think it. Plastic, so dear. Yeah, that's dinner. No, you're whole plastic. So now the onozo to be paper no onozo to fan to that bina ya chiro ho paper na afi the onozo so the dinner bi ani bi asim parka and also on fan to bina ya chiro ho organic mu. Abusuanti we Dr. Henry Kwabena Kokofo Pene Kwanche for the Environmental Protection Agency ano na yete nke we na futua wode magana made hye yemfiri san komo no so na yemfamo enko ntosu ne ton ene ho dwede ho nsensem na ye maame no mo tonton ntosu wo gana mema se wo muku no ne fe wa santemantama se oba pani a woda no se nana hima nana amma se wa na ode atudwa se mienem ene bonsamati kose se de ntosu bo ne so tetia na etiti o abafom papa emenei se ukọ ye kwaya hodo miami ahodo edo ntosu ne ade no a ene ntosi boto kakraka na se box kakraka ne de ma be 100 Ghana cedis abroso a yesi ye de abu afom honom no be 200 Ghana cedis na omsusu tisi kumase dwomu a ne binom ede age 3 million na abroso a ebesoso de adaka na je be 7 million was rese baby a drone de ntozubo no ba na abafom wose ade ba ko ha omo pa se bi omo yo madwene so omo ko Burkina Faso akwa kotontosu ne bi dia ba akronfaronfo premanfo ne gina omo gina omo konso ede nseka ne ntuo agi omo sika edi binima wuni ade de no ene ade a akwa akoye ade bi ha omo pa eno nto mesre mampani na na dodan kwa kufuado wachima pese be maboada one na pamfo no sesenka omo tu ho na mo ama wunu mu a ekomani beje ho pa. Once you get who's actually a tax 30%, not much 97%. Even tax the price here from not who 2.9 entonces the man boy there no once na yakobo kena before be do bokena no obese sefa obi ase gitum sefa we dey ekọ so na petrol sam so ma car iska so ekọ eti ma yekodu bokena ho a na boku ade di kai boku alam fo so estatin nsem bia na emfata obi ate o Ghana eti hu ko gina ba bi kura na woto ne ma na car be du ko gina elodu a wutim be pam na mema omo odon tosi no na omo kunkum wo mo enti ma chema no nkotontosi no spread so omo ye ebo hu so obi abekọ na omo ntimi nkọ na obi so ton na ade na mefa so obetimi ateka mienu na ka du ko gina ho a otrasa ade na obetum nti bua ne kwasom de maya na omo de maye na amane ma ne bua be de wa ti ma ne bua be de ye kwa na etete ye pa enti ye kwa tu yewura na akufo ado anim ti esena na daroma onye dams emayen na dam no entime mu ama tomatoes emra se yewura na akufo ado buso da ne minister wa bay agric minister wa bay wona ne guso omo ye niam pa seriously omo force se be omba ye dam na mayen di omo di kan ye ho niam ntosi na aba se ama ye Ghana ntosi na aba aye di ntosi obi di adanse se na akufo ado ne mpanimfo adaroma omo aboa ma se Ghana ntosi no se ye kodema ye kwatachimentia ye kwa akomadan ye kotu abodom ye kwa asante atemagogo ene kofa abafom
Me there somebody say okuta 2 million skada da na benya bi 3 million skada da no benya bi 4 million skada da no benya bi 5 million skada da no benya bi 6 million skada da no benya bi ayenyi di so na ne man de tie say ade bia ye won quality ewom 6 million and 5 million American ye de fe no de wo form ne de if you cry 2 million 1.5 private say no e di so nto so bi enim say and a time about 20 something million na ye de fe no Abusuanti we ayeye ma minimum ma ne enua ma no ne ye guess ne ye yere no ma no a wo mo etontonto so wo mayi mo muku oba sentimental se oba pani a woda wuma no se eye na hima nana abrasewa ena yete ne nken a wo che se nyame adom ntosu bo no de abafom pa ya sese so ha na ni ne wo ka wo mo ekwafuom no mo kokoto a wo mato amana broso a ebi 100 Ghana daka no se ne na si TV su CCA 100 Ghana bro so I say ye dey bu wo fom wonom no e be 200 Ghana cedis no so no e jalore fe nom ene ne man ketenkete om no betoto ho no no mo e de aba ba ye 3 million e yes wonya no fokora no na fe 4 million wom 5 million wom 6 million wom ena 7 million so wom me kase be ya wo betemase yi na yes 300 Ghana 400 Ghana 500 Ghana 600 Ghana ena 700 Ghana cedis na wono e de ejewe e na abrasewa ena yete ne nken ye to aso yeguso wo dwadie mum ene ye nuane ahodo ho enkomom yemfa monko school feeding sensenu mu kakra na nanu ada ne beto dwanu akra ena osofo hwe ma enkwada ne amansan ye yo ho sensem so ebeti ansemtwefo na so so odonfo yadom ama mampani na nadodan kwa kufo ne asofo no akwa adwuna ko benkrum agiatum se sika no mo de bon kwada na akoma de biada school feeding kodai sika de bo mako 90 pesos no sese wo mutum e de 90 pesos de akọ 1 cedi 20 pesos na timi abo mama na timi nya sika e de anoanua ne papa mankoda no soso no wo manya bia di akesu abonso kesu yo ama eniema koye di ama wunum na eba asaye no na eye ye ma menum a wo mu school feeding eja wo mu na anoanua na no kabanku ne no soso kamutu no eye gobe soso ye ne no soso eye mo jollof num ene ade wo fufuo num nia ye ko bi num nche no mo kodi nkomo no mo che se ba bi o man na ba bedro sese ne de enya 1 cedi 20 pesos ene be yo mo bibia ene bibia bo aye den kosua kra no a omo se ye omo fa bi ntutu aduane no so e man kwada ne ko bu security bo omo to enye yie etise mampani na nadodan kwa kufo de ye na adwene se obatum no wantum yie na kwa 1 cedi 20 pesos sem no a enya de a ebebu apia enam so ma oba pani a wona hwani amansa din komo ema school feeding secretariat no ma me adiza to ankra ene so perfect nsɛmtwefo din komo echechemu niema ekomu penti a empanifo esigina se school feeding sika de bon kwada na koma no wo mutum e de free 90 pesos ne 1 cedi no mo de akọ 1 cedi 20 pesos Uma é 1 cedi, a muita tia tá 30 pesos, na matia é 97 pesos. E me tá se não vai ser para nessa o tu vai na se falta certificate para price. E vem mo o ni ba para for 6 good years. And no thing done change. And then for la ni mo di dan so pra o di dan yo say aban ba jo man is you who start to pure water pure. Yam say ye yan ka say ye mo ma. But aban say ye juma di piala and ye be ya kuta o ye trin. Meseta and ye say e be to na mo bia. Me na do fie ni mo kwa demonstration wo. Now I say the woman because petitions to akolo sanka wate ampana to amaye moya anka da enye se na ye to aye kan ye se that start e for ye nko none dem onim ne wo ba strike na ye see ye no ye pian no and some of the chief coordinators na to am for on why kata schools awo mo to and am coordinators no ama teachers ni bi enu na biane with intimidation say they do who are 1 million they use control them and why you will say yeah now say study the classroom now will be there of any Abja fonti we ye ma minimum man bi omo no anu anuade ne bie e wa sentimental say ye tese omo chechire wo mo ensem na fe yenkutie ma me adiza to ankra okasa ma school feeding secretariat no yeah, how to say if you school feeding the FSA the cost me no money again. Yeah, abeni yeah, I can say if you say go man street.
You say you know Pia, a man penny a day to my marry. It's your person, be an auntie, and penny 5 year old say, you couldn't feel straight. A catch and say, dear Cosmono, said a bear or go say, school need unity, a piano me, but I say, wow, catch it. The ones they say, that's such a actual petition, a day echo. Now, I was Sunday say, you petition a choco, I bet Pemon neck. Come on, Penny Gray, yet said an Indian man. Before San and Ra, the minister, and so still, I see one penny to you. And I don't know what I said. Say school need because a school fee yet. Say one penny at it. Says come be mine. Once in 20 pesos, and it's in the 80 minutes. Let's say one penny a dear. Never about my book, champion. Observe to way say yama menu mo no anuane ni bie na na wo mo church mo nsem mo de kire ne nyina school feeding komo ya entete abato so mpa fam nsem hwefa pronso kire se atena ye hwe nkoda ema ne amansan ye yo ho nsensem so age atom se o so mo de kakra toto so de ma wuru mu a sese ye entete che se o mutum de afri 90 pesos ene 1 cedi no mo de akọ 1 cedi 20 pesos no mo che se nyade a ebesumu enu ba bia enti be ya enkampanimfo enhwe no mienu emfama wunum abusia safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM yanwumre no nsia kase ana nsa no ba bia wo bia na yegusu a ye de ema mo star bia no wadwenkere eno nsusu obetimi dia babeka ho wabra wo ka ho ye social media platforms so how do nyina so oko Facebook a aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ana YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenkere no nsusu ye wode bia ono mabuzu yegusu a ye bekase ne mamu no ye bekenkan ede amamo sauti enka osunyane ne mpatamu a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM ena owo buno is say yankransa say techiman say ne kentampo ene nkronkro ahudo ni nyina osunya sauti enka aha Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM ena wa santimantama say ne nkwado a Sompa 93.1 FM wadamenti enwumre yakase ne sentino ejibe bia ebia na atikem na usifom na opesa wokoto aso na utie kase hwehwam kase dede kase a yesa ajibe bia se ya enti ne yebobo so no se ya santimantama se Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena wusunyane ne mpotamu a gosonom ne ade nyina obetimi etim ede ababeto Sompa 98.9 FM muda hono pa ena akonkransa techimanom ene ne nkentampo no mahudo nyina Sompa 90.7 FM adama anwumre ye kase no ne sentino ejibe bia yento akase no somamo na yemfamo enko ensem fufuru na owusu ejare akwamu hene awono na acting president ya wohwe techiman traditional council no so Bono East edi atugya se be ya empenimfo nhase ne yankeka ne mansie ni no my god na mamra constitution na mamra ni nchema no kwasibro ne ka ne se yenye ye referendum no yenye bi na enke yenye nsakire pi no a ye constitution no na ehadwene na de sansa metugya wabra no ne so mpa fem nsɛmtwefo butu mic kakra ne nkuti se ne nana osikyire ne nsɛm mu efae your constitution no nyama bibre o mu a nipa bibre kase ehian sakremu president John Mahama ex-president ono aka saa na mejiri se na kufu adokora nim se constitution ese yesesam enti me call nyina se all stakeholders yenye nanka afi NCC for community education na electoral commission se ye beto aba 2024 no yemfa nka ho ye to president dewi na ye to parliamentarians dewi a yemfa nhyɛ ho yes or no say constitution no yensesam anama yensesam na ka nka ebia be separate referendum no na eno no a save money enti ejiri se nyama bibiro ha say sakrem say every 4 years kura ye to aba say ye no 8 years mandate 4 years no anka ye beto sika e be say dey to aba no etim dey development enti say ye be system na ye say oba 8 years after 8 years no president won kobio we parliamentarian so won kobio so obekwa na sa article 71 sika na yitua ma omo oje no wansa ensese osan kokoji bio Abzanfonti weye yakwamu hine owo nananma tena nkonya nsase so wo techiman traditional council ya Bono East mantem no mo nana owusu jare ena yete ne nkano a
ochechi nsemu de chire say oh my Ghana yamamra constitution amamra ne nchiama amamra kuni no o say yensa chire pi na wo ho na yekoye ye freedom NCC ne enyimekwa wodo ne nyina ani animu ne yencheche fi se nchiase pi no ne ho atekre 71 fo no a wo munwunu oh my Ghana sika bebrebe no ebra so si yetie ne hwe na si ebe ye firi wo no ma yenyin firi wo no mo so say ye atenatene wo ho a yenya atenatene pi no a wo ho sense obi bedi president ye na yetua ne ka wotifie na wasaso so de so wasaso ababedi president obi bedi MP na waso wakọ one term na wasaso ababio na obaje yes gracia sane ema nyina ho behia se ye be ensa kire wo ho abusia ye kwa oma no so ne ne Dr. Joseph Obeng akwakodi nkomo wona ye president eda gutaku na no ya te se wono mo srama mpani na nado dan kwaku ne na ban se emra ba miensa bi a aba enam so ma niema bo kukura na ekukuru no ebeya mampeni na nado dan kwaku ne na ban enwene ho mienu ne se ke bia ye betwentwen so na se ye de be hye baabi ansa na niema mu go a enke ye de aba enke beboa ye ne doctor enkodi ho nkoma doc enwumre ye mo adwo doc ma adwo Obzia yehwese yebenya Dr. Joseph Obeng ewa homano so na yene no edi enkomo wono ene yepene kwanchefo da Ghana Union of Traders Association ano wono ekrese amase se de womo twefo womo bo pa hweniema edefo womo bo a womo ebesra ban ne sesenka yehwe ne mienu na senki yefi wono na ase bia yede konkon honum ama niema mu adwo niema toto ya ansana samra ne besa ba abanka ebeboa pa yehwe na yenkwa omano so na yene Dr. Joseph Obeng enkudi enkomo ewo ahomano so yehwese na nke yehwese ebenya Dr. Joseph Obeng ewo ahomano so na onyama yedie yento akase no so mamona yemfamo enko mrasebe gefiem na mrasebe dwani owo mrasebe gefiem adehia ewo som ya baton pesia so no akro no a ene dom kesia ewo mrasebe gefiem woda wuruma no no abolo se chemensa bonsu na anopai oman ni yadubu atetena se a no mawiase nyina che wade ache bia dwumadie so no ena one honorable se chemensa bonsu eja kwasi boni kan se wan wode no ebobo nkomo kakra na nyina efa NPP amanyoko ni lezi omu butu no mamiemu akwakoto aba akwakoi frankatufu a obedi party nenim ede wonu makọ 2024 elections no era no mayi wonu mutie ene ase baako ase dom ni nyina kwakodi na chie ye vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena omanyine yadubu ache kwakobusa no so ye de yatete ye nenam ene ye tete se ase MPP mraswejafo ni nyina egumraswejafie no akwakogina fa ko se ase Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena omota na chire ama etwane ne yesa yino fodi tumi ama no wodi MPP party nenim ede wono mo akọ 2024 elections no ene wo chese nya no kre se MPP mraswejafo ni nyina akwakosi gina ye so mo akọta vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chi obia obabia wugina obia obabi ogina wom se wono eye honorable seche mensa bonsu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne forms so a okokofa ye no wodi ne nsa akwakohyase ama ne de eno no nkyere se NPP MPC ni nyina ye majority for no wom nyina akwakodina fa ko se vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena womo eta na chiri honorable osei chei mensa bonsu NPP for a woman rashibeja fie no yenkam mu ka se ye support obia ya adwen bia na assessment ene be kire se bia odi we ko support we ene be bo na se mo nti ankrankri bia wo no ono anepe na wo bisa say is it because me oswafo na dan kwakufu ado abam tina me endoso to sebo ma ko endoso to sebo mi ana eno so nya no presa so abo Peter me so no say oswafo no the energy minister oswafo kwakufu ado abam nti abra o say asare ono so we deputy ministers or finance minister one to be MPs no and so omo ayomuti ayomunim say omo support ala chamati what you say nti obia mfa ehyebi ma obia mfa tabon bia ntu bi so because take it decision le metimi aka na say enipa wo ha aduasa enwotwe a e form majority caucus of parliament no mepa kan tesi ni say emu wo ha du no mienu 122 Sompa have come out openly to associate themselves with Mahmoud, the flag bearership. Yes, sanity. And she be any. I said you can't pen with Nifufu and Kakako. Train. Obia, one a whole day. No, can I hear your phone about me? I make consistencies. But I can't name my way. Oh, party.
Observe for way honorable or say chairman Sabunsu na yeten and canina chese MPP amanyu kuna batu wa baso no mayi or candifu bedi partner nim edu amako 2024 elections no na ochechi nsemu kakra mrasebja fo no wo mo ejina ya wo no mo asie na busua okasa kakra de fa so me interchange ho nansa na no yenkone ne Dr. Joseph Obinkodi nkomo kakra efa mrabe miensa wo mo di nsusue ba se beya abana emma ne ntwentwe ne nase na ahokyere no edoso doc yemo adwo e mo akwa baba kumase meju so mira mejima di sa ho ye doc ye ho ye the radia say ya te say good campaign for srem mampani ni aban say taxes be miensa bia abano de asoshe kakra ba de ahoche kakra ba nte be ya aban no ntwinsense kakra ema niema munyo ema se bia ode beba kra kire ya na ode aba mode sa ansemi to finance minister ni aban ni mu no de anu ye no mode mamo yo yenya akwanya ene aban sinkunya efree samra no mutintim sa taxes no samu beka ya ye ka se oman ye stakeholder engagement efree samra no ebeka sam ene ya me no ka sei yenye sa stakeholder engagement ebeye nkutahudi ebema ye na yetimi sinkunya na yehu ya yehu ano ba yehu kwan a yebefa so na eto no ebia ayekuma anase ya pede yede ebe replace no na ama edwedie nso ehu ato no na wonsa na isa ato no yede ba no na akwese eka IMF conditionalities no ntina ama business associations no na ya confused because one hwe na one kan ho asem yi a one hwe ya na akobo IMF nsiche na gu ama aban so ho atere no same ya yede IMF yenya be ya hu sika kra enya be afi na conditionalities no so ebe start ya adwuma pa na menyi ni se ye ko IMF no ne dia abegu adwuma eniti ne ye ka se IMF fo no ano omote asomase se enka through the media review budget no ka ye between ya ba sinkonya na enka yetimi aya no bobo anobaba ye ahwe ekwan a yebetimi anya alternative means na yedi ahye isa 3,000 na abandi abeso yekon no nyesa dia yekomu ebu na yesa ka se sa mahuso o maka se yi levy de bi yenka yi levy wasem covid levy asem na yeka se samre ya covid anyway amampeni na nkasa ba where health organization we na ka say the covid anyway na ke ye stress covid levy na abande eso yekom no so ko omu enyi eno so free na ye ho hin han kakra cause samre no cost of doing business na cost rododo na doc say mo kan say no mo so mo de nsusue bia ma ban say bia covid levy no enke bia yenyi mfiri ho na bia yemfa asumesi we mese ho na bia no so bebo mama motima generate revenue e de ahwe omayi mo ko no mo so mo de nsusue bi ekoto aban animu ana mo ogidie sa aban be so no mu no wayi sa covid levy ne sa levy si a mo kan e de afiri ho no mama ne ma bafo mama mo say on say yaka ne mpem bebre say eto no enye eto na obebo ape yeso bebre no enema wo nya wo revenue collection no enye no kre enintina so wo beka ya won say ya na ban kra say tax to GDP ewo ye neighboring countries no wo mu na de ye high chen ye Ghana de no ye de na koye kuma bi epe de atia ni say eto na ye tua ne ha no eso compliance no eni ho nipa na etua to no eni ho ana wo mo so ye neighboring countries no wo mo so eto na ye tua ho no eno no so affordable emu na ha eten de ye tua wa ha ntia ma ono so ma compliance no ekosoro enti compliance na ma wo mo to na kosoro ntia kata ban say utwa kata ma to wi ana anwe na bia sabo bo to no boy apampamu na wo de tue so no de tra ne se amanfo entimi ntua mo fa kotikwan enti wo ma to no mu ye ha ye betimi atua VAT
sense say kura wo see no emwa ema to no yentua no say the think yetua because there's no uniformity if you say no ye will be no etua flat rate, you will be a woman to a crown, you will be so a woman to a standard rate, no, a year 22%. Indeed, over where you are, so you will move to 22%, woman to 4%, no woman to be cry, woman is a kind boom. And Nipana will be tried, and so in Shabian, you know, so say a beer or beje VAT invoice. It are VAT in Seno, in CP, in Sita. Eno na ama yentimi nya eto na esenka yenye free no ene ya aka se so wo hwe free zones concept na amanfo take advantage aban enye nhye bi a obehye kena se be ya free zones na amanfo take advantage tax exemption policy ya ewo hoi amanfo take undue advantage of no yakasa aba be ya ko ntwam kra na ade a yebema ho tax exemption no enka ya apply eti ya ma solutions we great said you wubusa no as a band ye adwuma ebetumi aboa ma ban enya sika bebre enya konma sika ama asuye na yeso ama yetumpo okay, that's a pa anti dabena ebia mo first meeting with finance minister, mo first meeting with aban dabea aye zesiano ya gusu a ye fra ban abana enya enyintu anyesa menkase wa dia to ba am say akwanya embemu ni nhia ba me gidi ye say ye be shi ansa na media review no of the budget na ba se be ya ade bia antoye no ye na bitimi dia toye ni akoye nim so what you say Matthias doc nyame nhira o pa bibia nyame nhira yi na wonchen yo abia for Dr. Joseph okay yɛkɔ ne nkyɛn ɛne no ekukudi enkomo no ɔno ɛna yɛ president da guta eku na no na busuansa ne yɛkɔ Dr. Joseph Obin hɔ no na yɛka ɔno abolo se chairman sabunsu ho asɛm ɛde akyemomrase bi gani ɔwɔ mrase bi gefiem ɛma ade hyɛ wɔsɔme abato mpɛsua so ɛyɛ enkyemu no ɔde ma yɛn so bibi obegyina baabi aka sɛ MPP mrase bi gafo na ɛwɔ parliament sei 137 ne nyinaa akɔ gyina faako so ɔmo support vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no wase sansam no krobia nim na no ache ne yabusa ne so me interchange wa original chairman and original executives a wo mo asantema say yensantwefo nhye mo esre man pani na do danko akufo say so me interchange dia wa me ya won't forget to break the 8 no won't forget 2024 na da bay ena brewa yi pumakwam ama so me interchange mo hyase honorable say chairman sabunso ano ye ode ma ye ni yeni aye so am run about once sika president betwa ahomamu ni nyina I make discussion na e ma na yes Omana ejefi omuso ene ye hwechiransa aba parliament so ama parliament ayi bibia wi president Sasha ase so ajatum nhyehyɛ bia ne makane ya enso afei na isa ya mencha de ne se me second ye ko hye bi gefie no ya kogi sika bi because family ne sa na ne ya kogi sika bi se ejuso ye dualize ejuso kwan na akosi kono echem minu akosi kono se se ye nim he ya chemu akosi efrancho nkra kwan so de ni si ejuso ye se ye de toaso akosi se sika ne kogi fi afri azim bank ende na aba na ye call parliament no ye kase debi so am interchange no ejuso de ni hia de na so hia pa na enya nko sha ase ne sika ne da hon de ye nko yi sika ne bi nti parliament aye nhyehyɛ se ye nko yi sika ne mu America sika 75 million ne fa me share so am interchange na so am interchange no so ne wo akwa mi no bi ne wo ancillary roads bi aye be ye nti me sure se nko si fiada hu e be next week Monday Tuesday we hu world minister asa sika no omo e bisa rose ne show monsa rose no e kwakosi so am interchange ne na kwa bi ne from traffic light some say be ye flyover bi o ansana junction to junction Sompa and also e bi hosa what it means is that free bantaneban ombetwa e kwa no akofom kakra Observe for Yamraswe Jenny or Wamraswe Fiema this year was so me about on Pesua so no cronwa and a dom kesia a Wamraswe Fiemo yekendi for down on Sasso a minister or she parliamentary affairs once and some so and now church in Semukakra a day etre no yan twakasiano smamo yemfamun fra santimantama say na yemfamun komfimfi mantemo na buzia crab to your pronounce free gomwa nyanya ye wo gomwa east about on Pesua so 50 mantemo and see a positive you be a negative boys be brimwa or my brima positive on yasem ketwa de ya yes get away almost say and a positive on
nyanti yese boys no chese boni a ekọ himfa ba ye nyina kese bonsam wabo mu asu ene wasa so ahye o mo dene bonsam tese abone de yese boys ni dibi omu dibi ogomo nyanya no ho ene ne mpotema nya asem ketwa na yeso omu kodi bone bi wo kaso a ene omu dwane aba bete pom wo no mo ene aposifo nde ne ntete ene omu sa boys na ba be she pom wo no mo a omu kono mo akwakochi wunum omu duru ho no mo eye o madwene sa wo mo che boys no ene sa boys ne de hane ebi tu sha polisifo no so polisifo no mo ye be nan enti ebere wo mo so a no mo ntintama entintamu no ene omu fro mu nuanu mo a wo mo ewo mfimfiri mantemu Central East Region na omoba ya omo ebeboa wunum na buzia zongo pani ba ko wo gomu anyanya no Isaka Giwa ene Sompa FM nsem twefo di nkomo na kire se sa abonefo sam no akoso no a sa ghetto boys no etime sibam a police fo no mienu sa no wonyini se ghetto boys no gomu anyanya no adehye omo gomu anyanya no nkwada omo ya hoho eno ma be she pom ho no a omo edisa enyambransem a etesa o hye bose kwan bia so emo bia ya woso no ene na dehye edebo aposifo no womo ebeye dodo efo bi enyase eni adabaka oho na ye omo kohwehwehwe nti ya nyanya ahemfo ya ye to na mo le pede police fu obeye no wo wipe da stubborn life na eba kum ha no nti ndira ye ho na mo friend say sabia si police for any mbrante Asiama ye pra police for ma ya chim mbrante ni bi ma be musu di ankop edwane na ye ya himfru de e wo say yeso intermediate instantly me call police station ho me ko hu say no kwa ya chichire ebi mu e ho ma me be fi na de etini say nyanyanfo mba de nyanyanfo ye ya forufo mbrante ni nketes ye na ya forufo ya sanso ye ekwafo enti sa yembu police yesro police dada nyanyanfo ye osi police ana court yesro na mo manso de ye twibi na mo pa de nyanyani beyinsa abo police ana wai bibi abo police de ensi da minti bi poda nti mindindi se nyanyanfo mba na omaye enti abeto afre police force omu Abuzanfo nti weye zongo pani ba ko wo gomu anyanya no wo gomua East abaton peso so wo mfimfim mantemu Isaka Giwa ena yete ne nkano a na ochechi nsemu kakra ede kire ye no ne yenko ama no so ne ye yekuti bese for professional konkonsani a ote yan credit mfimfim mantemu Erica na neja nan enkonkodi nkomo ne musa se na sa police fo emienu yi ya yese wono mapray wo mutibia mutise pa eje nan ma joy Bome komo na a police for no mienu a yeso me de handcuff egu ghetto boys insa still ya ghetto boys etime vim wonu mprepre bia ghetto boys ne de handcuff na dwane yi police for no mienu no mo prepare no wo mo da he wo mo ho te se anwumre medasi libya bogana ade arahusemi a ojimu nchiremu ye no isi enu ada kusiade ana sa arahusemi isi na nyina ene sa akonfutetia no mwam bia police form mfimfimantema susedano ada krono bi ekoso e wakaso atimemufo no bi ho kan no omo akakobo mu ho dwa ogumo nyanya no ana omo hwe ya omo di ekira sa get ho no maboboro ya na sa police fo ya obi so omo asemi nei no ade asa arahusemi nyina isi no timemufo mo no bi ehwe eduam kokopie mu e wakaso polyclinica enti ayensa aka ekyemu a nei nyame adomo a omo e was stable conditions and protocol me be kan na omo ho odin a omo e respond to treatment ane no bibia ye kama na mo sene na timemufo no bi omo nkyeremu ekire no pra aposifo etimi pra na no odin san so he ba ku trim trim si pan ni nyina ene abo ene e blocks a ye di sidan yi bia ghetto boys ehwe sai de bro police fo ya nyina mu no mo hweye eto omo nsa de frɛ Central East Regional Police Command ne no mo ewo egu mo afeto mba bebo omo enam so amani sa ghetto boys makomako enko 8 ana mpemfo timi ahwe ne no omo abo mu edum akakopie mu ewo police fo akache omo hwe ese na otwe wo mu yo mbehwe no ma process omo edum akakogina mra ano na sankofu komienu a ene no omo edwane ede sa handcuff no omo hwe na omo hwe omo nsa ka omo de omo nso aba be kan na bibia aye kamante obi sa libia boga police form you no nyame adomo awum ese pra mu pra na no odende ene mum no nyame adomo mo stable condition na bibia aye kam
Yo, Mattheja na yeda se koso de akire be fra to bia no emfa nkame ye wa yeda se pa yenua Erica nan ene ye ko ne nchen ewo mfimfi mantamu a waboyen amane ne wei eye aposifo mienu o moko se wo moko akochechire ghetto boys bi ewo eye mfimfi mantamu gomu anyanya no wiase se ghetto boys no ho de ne dirche aposifo no to hye wo no so head ye hemre ene siti pa sibama aposifo no ko eno eho nsem eno no ye ne de akire ye be fra to bia ne yemfa enkamemo yenko ahoma no so na yene yedua ba adwo boatema enkodi enkomo yate se owura bia ohwani su se ne ewusiti a wodi mfie be aduonu nson 27 years na enese kumase ketia abonten so wode bobode aba eyezu dan ho eye MTN soro honom no na ode afa nrom soro honom no abusua yesi abrante na woni nipa be mienu ne namo a kese wadresse fan ya wo mo banyina kese omudi nkomodewa wo mo hu ade kure kan no se de asem ne siye se de ade de ba ye se de ade ne kokan no no mu ya se wahase kwatere kwa show down wo kwatere kwa show down wo ro no dwane shirt ye ro ne trousers ye to ne mpabo fa bonkum to ba ko so de fanifa de asem na ebe ya se abrante na kom ewo ni fie akom o ewo ni fie ene ese wo no na akom no afa no a chese amamre ne amane ye kwase no so kofie na omode eye chese tumi no emano enu odwane dwane nti onam ketia ne no ena asade no se free hin ene ne eyere ne se yatimu a afi na ato ne akasa ne ase wabodam ase udwene ho a wonti ase na yenua ba adwo aboatema ena na asemi na ni etuamu ye kwa homa no so nenka ye ne no akwakodi enkomo kakra na ene de wo hunani su ade hunani su ade pa adwo amajoy ya jo papa na ene yesi keyeti abonche so owura bi a wadi be 27 years ne yesi wo bonu ho adeja ena monoma de ya yesi akomo ne fie ene yesi wo medie no so wonie bayan komo won na da hono mo sa no me pata wadaro ma we de wo kan sa na fie na eya abrantu we bi a wanya mfie 27 years na wutie manfo no kasa ye mu a na mo ye ememu a akodo ennan ena omonam na omo ben eye MTN officer wo kejetia side hono na obi nimbe efris ro gatu ba ya humem ase de omo hu ya ne se abrantie no asape bon ho adeja wonso na tese asem no ano ayedin na eno na manfo bi ana mo bi hono ba modin ya tintetire abrantie no kosi se abusiafo ebedru ehono na in fact abrantie no se edam eba wo se nte sa na eti tese yo nti ewura na eden de dia abrantie no edu no obomodin atisi bi every kama in fact na arra huye papa abusiafo edu na mo re ahuye na eno mo bi na o manfo etrese ebi ana akombi ene wo mu fie na pese ofa abrantie no na isa se saade no eba wo so na ebusua no entimi anye bibi anfa ho etimi eba wo dam ebi nso ka se eyedambo ena abrantie no abo na adwoa nipa na no mo ne abrantie ne nam no omo se abrantie no mo ne nam no owo yade bi saa se bia edambo ne bibi saa wo no so ana wada romempa to mo se Arabia enini so okay ntina jese se ne wo tete no no akom no a wo ne fie no a ena ba befa no ebi tete eyedambo se ne onam saa no awroro no ho saa de saa no bi abeka na ubisa baby a ofrie pa me pacha wada roma eno ne de ebusia ne tese omutini emfa ntuja na jese omo frame man ebusiafo tutu America ba ho me pacha wada roma sa ne tie na omo de ahoma abone na mu akekere na to no won me pacha kama na ebusiafo no enya meduru ho no omanfo bi ne apolitiko na ewo danta mo no ene timi yire abrantie ni mu omutimi de ade akekere ne nan then da ya want me entra obi wo ho no Matias in fact omo anom wo ni so bi we ya ade pa so omutimi so abrantie because na anu dinye papa omo ya ade ya se why ya da pa yenua ba adwo aboatman ye ko ne nchen a wa chechiri nsemu kakra
ɛde akyerɛ na busuafo yɛgyina wɔ so yi na yɛmfa nwumere kaseɛ na ɛnsi na yɛnsɔre ma kofori ɛne napamfo ɛmɛtena se na wɔn dwumadi ahodoɔ mfa mɛtoa so medin di nana yɛ ɔbɔ amali bia bɔga sedan kɔma production team a ɛbɔ mi chido ma nwumere ma baabi a wo bia no ɛtumi ba ɛbɛbɛso mu akɔso asomu a Koko Veronica Jando ya Gracie ɛne bawa bedunom ɛna ɛyɛ buffalo sɛ buffalo akwa na onye aduane ayɛ no ɛne buzi nom ɛna ɛta yɛ chima baabi a wo bia no wotumi hwɛ yɛn na ɔsa so etie bie medin di yɛ ɔbɔ amali bia bɔga yɛn sɔre deɛ ma memfa nkaibu wei entwa mu ansa na makɔ abusua obi Ghana card ayira ye Ghana card ya sisi akwa ye cocaine ya Ghana ha okoto wachi kura na ni Ghana card ya yento ma Sompa gobe kura no sisi oduru ho no ma na ma obuza se na Ghana card wa hin enti Ghana card ndie sisi de esombo pa na busua ora ya ne Ghana card ayira ne die wo so eye the graft ejei the graft enti mesre se bia woni mo bisa ejei the graft se o Ghana card ayira na mesrewa otutu America na de wani akyere Sompa FM fie ha sei na waba ababe ho afie agiwa ene maba wa no na omo ede ahye won nsam fefefe yemfa yenka boni nsia ne ensori amakofuri ene na pamfo mesom ekuo ba jesisi mpremu be ma baba akopɛ me kwedi na kyese me papa Bishop Justice Ajimendia Christ Healing Chapel papa enyumre yam wadwo ntia ne yesomo Oni